Rome chapter wa 18. Nwakijile bimpe uri mutekete muditaba. Kanwe janga nyinenda mpata. Bwakupetule meji yen. Turi mwakuteka chilejen. Muntu mukwabu uri witabane. Nji mwakude chintu chons. Kadi mukwabu uri mutekete muditaba. Udi uja amubisakisaki. Muntu udi uja bintu byons. Kene bwakupetule udi kayi uje bintu bikwabu. Nanku udi kayi uje bintu bikwabu. Kene ni bwakulumbuluisha udi uje byons. Bwalumvide mukulu uvo mumwanyishe. Wewe kabi udi ngany. Wewe kulumbuluisha mwene mudimu wa bend. Balu nansha ye ukwachila mfu mwende mudimu nejina nukila. Nansha ye mupangile munjila. Chilumbu achi chidi amucha mfu mwende wa mudimu. Kadine akwate mudimu nejina nukila. Bwalu mfumu udine bukole bwakumuimanyika. Mukwa budi wele menjine. Manga matuku adimane ne mapita makwabu. Kadi munga udi wele menjine. Matuku onsu adimo mumwe. Kadi muntu yonsu ashadike bimpe meji adina. Udi mumwanane. Jitu ukampanda njine ndipita di kwabu. Udi wenze nanku bwakuneme kamfumu. Udi ude byonsu. Udi ubija bwakuneme kamfumu. Bwalu udi wele mbide mukulu tosa kidila padiye uja. Udi kayi ude byonsu. Udi wenze nanku bwakuneme kamfumu. Yeye kabidi udi wele mbide mukulu tosa kidila. Bwalu kakwene muntu wakutudi. Nansha umwe udi ni moi amu bwalu bwende yeye nkayende. Kakwene udi ufo bwende yeye nkayende. Pa tujine moi mbwa mfumu. Nansha tufu. Tudi tufu amu bwa mfumu. Nanku nansha tatone moi. Nansha tufu. Tudi babende ba mfumu. Bwalu Kristo mufwe. Mubika kabidi kulufu. Bwayikale mfumu wabafwe ni wabadi ni moi. Kadi wewe. Udi ulumbulisha mwanene bwa chinyi. Wewe mene udi upetule mwanene bwa lukai. Tetu bonsi netu imane kumpala kwa mvire mukulu. Bwa tulumbuluishi. Bwalu mukande wachishila udi wambane. Meme, maweja nangile udine moi. Dinjadi kane. Bantu bonsu ne batobinu kumpala kwanyi. Bonsu ne bantu mbishe. Bajadi kane. Dinvidi mukulu. Nenku yonsu wakutudi ne ajilumbulule kayende kudimvire mukulu. Nanku tulekela ikulumbuluishangana. Chinu jine bwakulekela kwenza ngechi. Kanwenji bwalu nasha bumwe budi mwakulu endisha mwanene. Nasha kumufikisha kububi. Njimumanye. Mushindike menene. Paturi bamane kudisanga ne mfumu Yesu. Kakwene chintu chidi chibi chochi nkayachi. Kadi amupadi muntu wele menjine. Chintu echi nchibi. Nanku chidi chibi kudiye. Pa udi ubungamisha mwanene bwabi udi uje. Kwene ulone njile wadinanga nashi. Kwene mwakushimisha mwanene uvo Kristo mufuile amu bwabi udi uje nashi. Bidi binulengelela nwene. Kabyena ne bwakulendisha bakwabu nashi. Bwali bukalenga bwambire mukulu. Kabwene kubya kuye nansha kubya kuno. Kadi budi kumalu mimpe. Kubupole ne kudisanka jiji nyuma mwimpe utupesha. Muntu du kwachila Kristo mudimu mushindu eu. Udi usankisha mvire mukulu. Bantu kabidi neba mwanyishe. Nankutu kebayi bidi mwakufile ditalala. Bidi mwakutushinda mija pamwe muditaba. Kubutudi mudimu wamvire mukulu. Bwalu bwa byakudia. Bulalela. Turi mwakudia bintu byonsu. Kadi bidi bibi padi muntu ude chintu kampanda bwakulendishe mwanawo. Bidi bimpe kubenga kudia munyinyi. Kubenga kuna maluvu. Kwepuka byonsu. Padi bimu wakulendishe mwanene. Biudi witaba nkayebe mubwalu ebu. Ujilami nebi munda mwebe kumpala kwa mvire mukulu. Muntu duwenze bwalu kampani. Kayi uju mvone. Njimwena chibau. Mwena diakalenga. Kadi udude biakudi. Wela mpata. Mvire mukulu ne amupishe padi ubija. Bwalu kene ulonde ditaba didi inaji. Bwalu bonso budi bubenza budi kabu ibufuma kuditaba didi muntu nadi. Bwalu bubi.